Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр. Базар алаңы каналын катталуучулар. Бүгүн биз кайрадан эле Бишкек Унаа базарындабыз. Авторынок Риом. Кечки базар башталды мына. Жол жээгиндеги арзан унаалар деп. Базар жабылды бияк. Жол жээгиндеги срочный сатыла турган машиналерди көргөзмөкчүмүн бүгүн. Андыктан видеону алыстабай видео жасап лайк басып, комментарийде калтырасыздар. Азыр баштайбыз. Так, достор, мына буюңден баштадык. Капля. E3997 экен. 4000 сурап атат экен. Телефон номер. Канча болот бака окончательно? 107 болот. Не, вложение барбы? Юридический. Оформление? Жақсы. 107 болот дейт. 4 сурап атат. 107 болот дейт. Сырткы көрүнүшүн караңыздар. Немец мынасы. Серебристый цвет. Так, дагы бир Германия. Мерц. 2 объем. Так, 200 000 сом сурап атыптыр. Телефон номер. О, хозяин жокпу? Кетип калды. Чалып сурасаңыздар болот. Телефон номер тартып койдум. Баткенский номер экен. Достор, бул жерде баары аралаш турат. Японец, Германия баары аралаш. Американцы, Корея. Так, 230 000 сом. Механика 6-7 расход 91 экен жылы. Телефон номер. Ээси жок. Алды сыч тери. Сырткы көрүнүшү. Так, 240 дейт. Обмен бар. Так, боло турган канча болушу? Окончательно. Я. 230, а? Не вложение бар? Мелкий, а? Юридический таза. Штраф, камера. Теле бересиң, да? Телефон номер жок экен, айтып койсоң. Жокпу телефон? Телефон номер жок дейт, короче, мына. Toyota Wish, Япония чыкты. 2-4 жылы. 1.8 экен, объем 6500. Телефон номер. Аз сурап көрөбүз, хозяин отурат. Сырткы көрүнүштөрүн караңыздар. Без номер турат го бул. Assalamu alaikum. Ага, канча болот окончательно бул? 5-8. Вложение. Только айдаш. Юридический таза. Бүтті. Газ, бензин. Пробег канча экен? Толку айдаш керек. Телефон номер чалса сүйлөшсө болот да. Кайра тартып коюп чабасыздар. Так, стрим. Honda Stream. Канча сурап деген 2002 2 объем. Телефон номер 4,5. Окончательно канча болду? 4,5. Анан түшпөйсүзбү? Не вложение бар? Несин жасаш керек? О, косметикабы? Юридический тазабы? Юридический тазабы, жана камера или штраф? Тап таза. Таза дейт. Короче, чаластар, сүйлөшөсүздөр. Мына ушул стрим. Объем 2. Телефон номер көрдүңүздөр мына. Ну, стрим. Так. Toyota. 4200, год выпуска. Лоб? Да. Где меню ваш? Меню? Да. Я меню. Вот здесь меню. А объем какой? Год выпуска? 1,6. 1.6 экен. 5300. Окончательно сколько? 4000. 4000 болот, а? 4200, прошу. 4000. Пробег? Пробег 270. 270 000. А
Вложение бар mı? Вложение, да. Kayseri bu. Рулевая рейка. Короче, звоните деп телефон номерді айтыңыз. Юридический таза. 504. Штраф 0504 Юридически чистая, оформлена на меня. 504 755 777. 0504 4 755 755 777. 37 чал өрестеріне. Toyota Corolla. Жылы қандай дедіңіз жылы? Год выпуска 2001 жылында. Так. Қайсы машина oldu? Mazda премиясы. 99 екен жылы. Механика 220 мың дейді. Телефон номер. Сыртқы көріністері қараңыздар. Телефон номері чала бересіздер. Есі көрінбейді. 140 мың дейді. 2008 бері 6 объем. 507 29 06 96. Есі ұқтап атып тұр. Мешайт етпей. Çalıp söylerseniz болады. Ұқтап атқанда тартып кетейін. Так, Opel Zafira. Қара түсті. Темно-синий екен. 2002 1.8 объем. 210 мың сом сұрап тұр. 703 93 94 04. Сұрашна дейді. Сіздердікі қанша оты болушы? Бере тұрған жері? 185 болды. Вложение? Лобовой, а? Так, юридически таза. Штраф жоқ. Аресте жоқ. Жақсы. Телефон номер көрдіңіздер, чала өрестер, достар. Бары таза дейді. Так, Audi C4. Базар аламы деген. Так. Қара түстеген A6 екен бұл. 95 180 мың дейді. Телефон номері. 180 мың сом. Байға қанша болады бұл? Ya. 180 сұрап отырсаң түспейсіз бе? 175, а? Не вложение бар енді? Не оңдаш керек? Ходовка, а? Юридически таза, штраф, аресте жоқ. Таза дейді. Ертемен тартқанда да бір машинада аресте жоқ, бары таза деген. Çalıp сөйлесесіздер, тексересіз. Российский номер екен бұл. Қандай болады? Çalsаңыздар болады, номер көргіздім. Так. Honda Accord 2001 жылы. Қараңыздар. Қара түстеген. 2-3 объем. 3-3 сұрап тұр. Телефон номер. Правый руль. Автомат. Кожаный салон. Так, бұл ейіс қақ деген. Байға кім сілерді? Так, ейісі жоқ. BMW 2001 1.8 3500 сұрап тұр. Телефон номер. Чала өрестер, ейісі жоқ. Audi сатылмайды ұқсайды. S4 жоқ. Менюсі жоқ екен. Honda Civic. Продаю или меняю дейді. Қараңыздар. 2005 1.5 объем 45 сұрап тұр. Телефон номер. Honda Civic. 2005 жыл екен. Ескі байғасылар емес пе? Сыртқы көрінішін тартып қойын. Honda Aria көтіресіздер. Civic дедім бе? Bu 4 да бұла байқа? Так. 94 екен, 2 объем. Цена 230 мың. Телефон номер. Бұл қанша отайын болыш? Сода олата азыр? Мешайт етпейнім, да?
Так, Одиссей 95 жылы. Автомат 220 дейт, мына телефон номер. Қанша болот эже бул окончательно? Я. 200 болот, а? Не вложение бар? Шеф қақта? Жокпу? Вложение жок. Документ таза. Юридический. Камера, самер, штраф. Жоқ, полный документ. Аресте жоқ, а? Аресте жоқ. Телефон номер көргөздүм да. Сырткы көрүнүш. Чала бересиздер. Так, аккорд. Японец. Так, пробег 200 000 дейт, 6-7 990 09 02 77, объем 2, жылы 2004. Салон кожа. Сырткы көрүнүшү таза. Караңыздар, телефон номерин айттым, чаласыздар. Кайталап коеюн да. Так, мерс. Сіздікі бәкі? Қанша сұрап атасыз? 37 дейді. Телефон номер 93 32 объем. Не вложение бар? Адмен. Адмен бар ма? Адмен бар дейді. Достар, чаласыздар. Юридический таза документ. Сыртқы көрініш. Так, Honda Accord 98. Объем 2. 280 000 дейт. Телефон номер 706 53 97 97. Кичине кылып жазыптыр. Ушул номерге чаласыздар. Серебристый свет. Кожа салон. Сырткы көрүнүшү. Ээси жок жанында. Так, Mazda не бул? Nissan. Nissan. Gaz benzin 2005-23 объем 37 сұрап. Телефон номер 708 44 55 15. Кимдики болду? Сиздики? Канча болот эми болуш? 3,5. $200 түшөсө 3,5 дейт. Так, не вложение бар беке? Жок, а? Документ юридически таза да? Документ. Юридически тазабы? Штраф, аресте бары таза. Чалыңыздар мына. Кайра көргөзүп коеюн, телефон номер. Так, Kia дейт. Kia не деген бул? Башка бул канал. Башка канал. Телефон номер көргөзүп коеюн 200 000. Макул, тарт белебай. Nexia. Ой, кішіне тартып қоясыз ба? Жа, сатылды ба? Так, 180 сұрап атасың, 160-ға бересің, а? 1,5 объем. Не вложение бар? Жоқ. Документ таза. Штраф. Аресте. Залогта жоқ. Мына, телефон номер. Чала бересіздер, 2005 механика. Сырткы көрүнүштөр караңыздар, таза. Так, Одиссей 2001 экен, 3 объем 5 сұрап. 703 58 39 91. Турабы номер? Тура. 58 39 91, а? Жоқ, базар аламы деген. Бұл қанша болот бәке болуш? Окончательно. Я. 4,5. Бет тартқан жоқсың да? Жа, түштіңіздер. 3 куб 4,5 болот дейт болуш. Не жасаш керек? Вложение барбы? Айдаш керек. Айдаш керек. Нақай, да? Юридически таза документ. Арес. Алды да өріне салды кетті да. Кетті, мына. Сыртқы көрініш таза. Бардық жағы. Дөңгөлөктөр кичине. Мына жерге мына сүйлөшөсүздөр, телефон номер көргөздүм. Так, 24. Кузов. Жылы 88 дизель дейт, 2,5. 155 сом
55 ming so'rab attırlar telefon nomer. Hozir telefonda сөйлешіп attırım, iş ayet etpeyik ha. Tak dağı Nexia 2006 1.6 telefon nomer. Qancha so'rab atasiz? 135. 135. Qanchadan qancha bo'ladi? Men video tartdim. 130 bo'ladi. 130 bo'ladi deydi. Şul nomerga çalaverasizlar. Ne vложение barmi yo'qmi? Yaxshi-la. Arest emas, toza dokument. Toza deydilar. Yandex deydi, Mers. Sotulmaydi qo'ydi, meni yo'q. Tak, luparik turadi, Mers. Ne deb yoztirayim bu yoqqa? Срочно 260 ming 0500 39 09 79 350 ming probek 95 ekan jilы 3.2 объем. Baga qancha ot bo'lish? 230 bo'ladi. Ne vложение bor? Boshqa javob yo'qmi? Ko'ra salon. Ana meni yo'q ekan. O. Tartıldı. Ha bu 3200. Jılı qanday bu? 1.6 объем avtomat. 2003 deydi. 3200. Ulan nomer işleydi de. Nomer işleydi de bu. Buna nomer. Dokument qanday toza? YouTube'ga. Bunun özün jattap turbaydı. Cın. Böl 707 68 63 48 Mono deydi 92 ekan. 1.8 aviama 170 ming. 170 so'rab atasiz troyka. Daksan sakmet bit toza. Vложение. Vложение ancha-muncha ходовойында бар. Ходовой ancha-muncha. Qarangizlar bir sirtma ko'rgazib qo'ying. Telefon nomer ko'rdingizlar, chalaverasizlar. Tak. Gördünüzdür. Tak, Hyundai Gitz 2005 договорная deydi, telefon nomer avtomat. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 300. A qanchadan qancha bo'ladi? 300 290 bo'ladi shunda. Tak, ne vложение bor? Dokument toza. Nomerni ko'rdingizlar, toza deydi. Vложение yo'q. Sırtını bir ko'rgazib qo'yayım ne olan. Bazar alamı. Hyundai Gitz. Tak, Honda Accord. 6 deydi 2003 2 kup 250 ming so'm. 709 80 93 51 срочно deydi. Торговый есть условия. Yaxshi yozuvga tushunmadim. Почерки nachar ekan. Chalaverasizlar, telefon nomerini aytdim. Onday bo'lgan. Tak taqsirdin. Gigantni tartib qo'ying, gigant Mers. 508 bo'ldi. 86 yil ekan, mexanika 430 ming so'm, 510 0676. Assalomu alaykum. Baka yaxshisiz bu qancha o'tayim bo'lishi? 430 so'rab atasiz. A qanchadan qancha bo'ladi? Bere turgan jeringiz. 380 50 ming tishdingiz sirrasi. Buna 50 ming tishlaydi. Ne vложение bor ham bunda? Вообще yo'q. Dokument qanday? Aresti, shtraf или залогda toza. Chalingizlar top-toza deydi. Чуйский номер. Артını ko'rgazingіз davay. Nage? Bu qancha kub? Shunda? 4 tonna. Грузоподъемность 4 tonna. Sırtına koyup kub qancha bo'ladi bilmayman deydi. Chalaverasizlar shu nomerga. 380 ming bo'ladi. Так, bu pробег qanday o'qiyapti?
Так, 389 мың. Пробег. Мына салонда жақсы. Мақұл жақсы сатыңыз, чалыңыздар ушу номерге мына. Жүрүп турат. Достар, кечки базар башталды мына. Так, Golf 4. Правый руль екен. Ассаламу алейкум. Жылы 9918 телефон номер. Қанша болот баке бул? Окончательно. Доллар менен канча болуп калсын? Доллар менен 3-1 деп жалды. Я. 3-1. Ошо 3-1 сурап атабыз. Болушу канча болот түшпөйсүзбү же? 3-ке берем. 3-кө бересиз, а? Не вложение бар? Вложение жок. Юридически таза документ. Аресте, залог, камера, штраф. Караңыздар мына чаласыздар. Golf 4. 3-кө берем дейт. Так, Матис турат. Сразу арт жагынан көргөзөйүн. Матис 2. 2005 экен жылы. 150 мың, 709 0960 22. Чала бересиздер мына. 150 мың сурап атыптыр бу. Видео чыгарсаңыз, О. Так, Одиссей ак түс экен. Сырткы көрүнүш таза. Краска болгон окшойт, эми сурайык. 245 мың дейт. Телефон номер көрдүңүздөр 2397. Ассаламу алейкум. 245 сурап атпыз. Канча болот? 220га бересиз, а? Не вложение бар? Неси иштебейт? Подушка, а? 220 болот дейт, 245 сурап. Телефон номер жазылган мына. Юридически таза документ. Штраф жок, а? Арест, залог дегенде. Караңыздар. 220га берем дейт. Одиссей. Так, стрим. Ушуну тартаякта видеонун берки бетин бүтүрүп, арка өтүп кетейик жолду. Экинчи видео. Так, стрим. 2001-17-3-7 сурап атыптыр. Телефон номер бар. Ээси жок. Телефон номерге чала бересиздер. Достор, видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.